Juan mo banta Karina, Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami sukuten keluahanan, mersodip mu kita, asa dak tong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Bungki Kede deket Bade. Bagai sinidok lapihan simbadia, imosi tersurat i Matius bin 2 ayat 20 telu so ayat 20 pitu. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-26 kan si mendok. Kasabura dan kene nina Yesus. Kurang ngo kepercayaan dene. Nai cender mo Yesus. Isenggak mo angin deket galombang idi. Menterkom mo galombangi. Ale karina dengan bayangkan ke tikan naik isada bungki kede. Sempusta roh bade mengamuk janah mengongkit-ongkitkan bungki i. Tentu bagai si roga prasanta. Tikan sadakala roga tandan ngoi gerak-gerik daging ket pikirenna. Secara perdagingan kala si roga kenah meningkat detak jantungna. Perkesahna mengkesengkes. Megirgir, keringatan, janah merdengan mengget, ket mongka-ongka. Secara pemikiran, tandana bagai perasaan biar si menentang. Pikiran lumlam, mahal konsentrasi, janah kembalangan arah. Ale karina dengan ikan sisin ibagasan kini roga ibungki si kenahan tambade, Yesus malah terpedem. Bayangkan, medem i situasi roh bade. Karina sisin bagai si kena tadingken mengalo per mengamuk angin bade sim hantu. Idungoy kala imo Yesus, jana idoken. Tuhan, tolong mo kita enggo naing karam. Kasakono memeli kami mengalo kematian. Padahal kono medem, jana oda peduli. Ale karina dengan bungki ngeluh tape, boy ihan tambade, dos sebagai sisin Yesus. Kita gati menuntut Tuhan. Tuhan, kasakono oda peduli. Kasakono memelik kami mengalok kinindersa. Tapi Yesus bengket ibungki sisin, janah sempai bagasan bungking geluta. Bersodit mo kita. Ale Tuhan, bekas perculenggemen nami. Konongo bena kegegohan deket pengapon mendahitan dinami. Peteguh iman percaya nami. Nang tiki bagasan persoalan simberat. Asa keleng deket setiamu. Pergegohi kami mempercayai pengiringmu. Liasa temo Tuhan. Amin. Bagi mau renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si memasu-masu kita karinana, juan mo banta, Shalom.